Faith Homeopathic Clinic aba bibia ejidie ne dia to ayaresa bia no so nti wo kona wo digidie wuramu a gidie no ebeje wo nkwa Dr. Reverend Kankambuadu ene nera de no abedom ya oni ebedi nkomo dog ya mo akwa be nchoso baba bibia boko de nyame adom o kala enye bad so why fepa that's papa that's review ni nya na me hwa na wo hwe ho de oba ntamu wo ya de mo that's right ya de nyame shira ne fans no medasi adawma ene ye hwe de mede enchaso kokra ma mesio prophetess Dr. Asari Boatma abi obi ya de enchaso kokra ma no na ma chia Faith Homeopathic Clinic doctors ayabo adwuma nya Dr. Boatma Dr. Abigail Dr. Dora Dr. Enoch and everyone there. A chair be a bomber basso adwuma pa muguso mo yema o my Ghana. We believe say a home why no and I who say a may be a woman bebrebe me man na come need as wasa or the any neighbor hospital send any who dey but at the end of the day no ne be ma a 2 years and also abenya resurrection power asa so ye jane na so biom ama fe do zi enya ni ne kura hwe na yen concentrate on the bema na ehun se ehun hia no more na na need so asa na se timi apagya de a enya ni ne hwe ne bema no ma na onwu nwie ati say aye ni gisem oba na wadi 47 years for the first time in her life onye ni da so otimi anyi nsan oti ho ye dey e be sure take advantage the bra Santa Maria Abuya Junction here Dr. Abigail Aykrado bra and I don't pay this week sending to say first screen be ekoso so for my did birthday last week that's the last month in him and you know you release how you say you dey boa am obi and seek assemble from ti on me man on take advantage of this birthday surprise now on family nipeduam know the state of your health because nipeduam na odi di akoni aba odi koba no unim de ebobo de because ya dey fit preoccupation show up our incubation period our maybe bra de gemre say bacteria na say fungi and say parasites be the real nipadua ni ma nye so fiti ya no aka wato da bi o gemre say incubation period na auto ni kosua na o chechire na busua wo nipadua mu na say wo organ bi mu no sa abmre no ye wa fidi a yetimi de hu na ntempa na yetu ma say afri ho no nya wapomoden enu nti na ye promote self care say nipa bia say udidi num suo home mframa nko ade a shen to say oni padua no e boaboa enioma kitinkiti bia e fe no toxins ana say contaminants kakran empani say e da obeto bo atwa suo from no nye da no na empafisiu nti obi ho a enioma wo ye ya e kofa sa o ha ne brain no bedrumra e ha ne ba no na ne rekura afi se mre bi wa he bibi saa nti no obechinchina bre eno nti yese wo ba ye wo mfidie eni wo nro ye beje mre ahwehwe oni paduam omogem organs ni nyina mu ehu de yew de kofa baaye se aduane bi kura na okudie ne kofa baaye a afidie ni betra me ehu na entempa na check hu nsuo omoja body mass index ni etwa nuru a side effect bi ani baby a onoma straight up and down na koye adwuma ama yade na no abrashi ama nipadua na afa ne toma pefra obi a okwa aware na ho afford de koye ene de yade aye no a sometimes na ne ho kra nya okuna kono sometimes ne ho kra nya ne yira kono ni nyina ne se yade ama nipadua na agija mesro emfa ho ne baabi a wachini akopem bra Faith Homeopathic Clinic be shefidie nim na ye ngibre enhwehwe nipadua nim na ye hu yare no na shene to say oba Faith Homeopathic Clinic a holistic approach to health just say the gidi say nyankopon boy nipadua no nyame de akwa ne organs bia hyehyemu a ono ankasa timi sa ne ho yade ba eduru ba bia na oma ho den ekofom eno ti efre bi acupuncture eno na oba ye behwe ne aponche all the organs na omo dwumadi akofom no ye be san anyane omo amoma sa asori bon sa afi omo abedi dwuma ama nipadua no afa ne ntoma pa efra because ye gidi say enya yarese bia na ye adunum eduru bia ohia physio and massage ebe miemia wapo no wapo so eduru bia so na say e wo se ye ma waduru a edo ne hwem say e herba na ana say ayurveda ana say e conventional medication and ohia wo sa ya dewe eho
die nipadua ni hia wo ne brem no eno ne yede ma wo eno ti jembre ne bra Santa Maria Abuya Junction na ya be chef die nim but me pesa wo kai na wo hye nso na hu ne se so ye nipa wo tia se a wo didi onum suo ehome mframa nko a dia onipadua no boaboa pathogens anase contaminants bia no ensuo afo se ye krogen kra no eno kra containing more microplastics more a chen de omu no we nyina ye de ye koye nim no industrialization e diaba the chemicals are introduced into the environment since the advent of industrialization no bro 10,000 and yasem ketwo and we keep producing the bia foforo be ka ho sa the bia the farm from them the fa aduane and the fa yensu aye num ekoye nipadua mu befua na se o ma no boa the how any yade ene bebrew enu tie se oba Faith Homeopathic Clinic ye fe bibi detox ye detox na saa enioma na ano boa wo nipaduam yeso ye pete no mane pie ye pete ebi be fa dwonso mu be fa mfifire mu na ebi nso efa jana mu na de wo se ye twefa wo na mu so no ya twe ni nyina se de be ya wo nipadua no ebe sa benya state e fa no alkaline unipadua ne be ye acidic boa ema germs bacteria and fungi etimi etenem enu tita bia no e wo se yetimi cleanse ye hwehrum enipadua ne nya saa base na ye fe no alkaline no na etimi adi ni dwuma saa nya saa emfa ho ne adupa ai de be mo wanom etimi nya na dwuma ye fe no drug metabolism etimi nya na dwuma food metabolism etimi enya na dwuma etimi srow kai na hye ne so ne bra na etimi emwa fa number we ne fraying ye was Santa Maria Abuya Junction heya so wo Kumasi akọ ahene makokoben 18 mu hope ya ahene makokoben 18 mu honma ko fa idua fo nyina mon call laundry managers road your Poly Junction o takrade a Anaji police station chen hwa Dr. Boaten e wo honom na bogoso sahwi fo nyina mon call old aseda boga abronsanachi they say WHO amiye say yade e nipa no edoso this year e World Health Year na ye say ewiase nyina bedru enkwantana bia e apomode enkwantana ya obi ehu ba bia wonfa che say enioma eni apomode di asie no adoso e ya aginsemu na ekwantrodo ba kwa obetimi afa so abo ho ban ene say obe practice self care che say ohun se chemato kakra bia ba oni peduam a enfantena ho ntempa na no akwahwa de kro wo de tena ho a ebeginsemu ebeba be di udwetri nya wanhwe ya lifetime savings kra no yade ebeba no na ntimi ankwa ankosa enti uhu kitu abi na no abehwa de kro ye tu nase o ma no boa odofo ahwa na akofa eha obi a ye ntimi ensoa enu nti no fa numbers we ne phrase sie eni enya kita hodie 0540 710 940 0540 710 940 and now say 0547 57 84 94 0547 57 84 94 enotino bra na yentumi emwa ya de bia eba oni paduam be ma ohwa ye mre mesho bra yetenete oba opa wo atiko mesho bra obi a wedi 47 years for the first time otimi afanyi nsan oba bi emensis airport say for 3 months oba ya yegusu ye treatment na akuponcha kra na ye anwie na tetetetetete instantly na fe ye memma na ejina doctor sinya na o si free ho ma oba aba na obehwedo na oso samensis na apie by force na no 3 months in the process of a yinana e buy odi no fabra na yintumi emo number na 0540 710 940 0540 710 940 and I say 0547 57 84 94 0547 57 84 94 Santa Maria and Kranheya Chumi Canebra na intumi emwa yeda majisano po yesumotie yes yeda Dr. Reverend Kankambwedu Ase from Faith Homeopathic Clinic and by Mr. Freno amoya re ni din a Freno bibi kire wadwen a ono na din komo se bibi woni peduani ma hu se nya saa na tie na yare nko ade a any Faith Homeopathic Clinic